Nampak tak? Sangat-sangatlah kemas geng dan cantik je geng, prima tu geng. Jadi korang nak cat lepas ni barang-barang korang nak tahan lebih lama, barang korang tak mudah berkarat apa semua, nak tapi tahan lama lah, wajib korang kena prima dulu barang tu sebelum naik colour geng. Dan second, korang pakai clear juga. Yang ni geng, aku pakai prima dari prima dari Samurai punya geng, brand dari Samurai. Korang siap, dia siap tunjuk ajar lagi cara nak guna. Sangat-sangatlah mudah. Dan korang setiap pembelian cat geng, korang akan dapat pemegang cat ni, Samurai Repaint ni, dapat free je geng. Setiap pembelian satu botol, satu tank cat geng. Dekat Samurai je, dekat lain tak ada geng. Memang sorry geng. Tengok geng, hasil pun sangat-sangat mantap geng. Jadi kalau korang lepas ni nak guna barang-barang cat, nak beli barang cat, korang beli je dekat Samurai ni geng. Memang 100% aku bagi kepada korang, kualiti memang padu.